Yes, Nana Major UTV. Nana ma resign, Nama for oh Nana ma don't resign. Oh Nana ma resign. Do my UTV and yet the beam. And Nana ma and I inedi. Eh mo Ghana for much ebedi monim. And yam one I'm casting Nana ma brown one from me. And yam one a UTV gay ye woman ye and come a fair. And I know what from ye. And I know what from ye. And I don't run any more chum. And I'm on. Why you breso carrying the degree? No, Jaya, me and you, dear. And also, Monsieur, I don't know what Jana. What Jai? Master Sunya. Member Wakwapa, eba Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, and a whooshy. See, where your first time, Pomodia, subscribe. Me a notification is so send anytime be a video betum be a sharp. Also sabekan when you be a share. Ushe via comment for home. Tre watching a video no abusia. Like it na share video no. Emu be anso enye binhwe. Me dasi bebre. Abusia aye nana mama brown any UTV. Send ye UTV ye share afia fufuro ase United Showbiz. Yehu nana ma brown say o host to show no. Ebusia ensem bebre ebubo fa ho ensem bebre obi e kanedie ebi mu say yeyi na di ebi mu say nana mama brown onu anu aye den wa kwete ebi mu so say nana mama brown samri onyem enti no aye den wa twe ne ho kakra no na no ana ma Linda a obesi e wo UK ono so di nano atomu bi ono so akyre na adwen afa ho bi Osei se nana mama brown wajai adwuma na wajai efise Ghana for ye too hypocrites Osei Ghana for ya mo say nana mama brown mohu nanim asese nanim afono mo say tembia nana ma wo TV so o ha o yesei enti nanim ayeden afro mo enti se nipa no se resign and wa resign se yine dia enti na mosa ye de mu complain se adenti na United Showbiz ye share se this year ye hu na mama brown e wo so na different people ana ye de e host to show no enti na mosa ye de e busasa moa enemo se mo hu nanim ache tembia na mama brown o TV so mubehu no ha Showbiz also moa na moke kasa na afei no mo hu ni bie mo a mo sa complain se na ma wen e de na ekoso United Showbiz mo yi na di ana na mama brown no na wa ye den wa resign na ma Linda say eye Ghana fo mo ye nya chom dodo munya na mama brown say resign na wa resign say or rest nso a munya no rest no bread do ni show say oye no edoso ana afen so no philanthropist oye no eno so edoso nti okoha oba say afen no sha ase no so oba rest a munya no rest so a resign so a munya no resign ebusia momientie ma Linda se no si fire Ghana for momientie no. Yes, Nana Major UTV. Nana ma resign, Nama for oh Nana ma don't resign. Oh Nana ma resign. Do my UTV and yet the beam. And Nana ma and I inedi. Eh mo Ghana for much ebedi monim. And yam one I'm casting Nana mama brown one from me. And yam one a UTV gay ye woman ye and come a fair. And I know what from ye. And I know what from ye. And I don't want to run any more chum. And I'm on. Why you breso carrying the degree? No, Jaya, me and you, dear. And also, Monsieur, I don't know what Jana. What Jai? Master Sunya. Brown Maxwell. Also, Nanya. Also, Nanya, Nana Babre. Nana Mabaku pay ye. Mimi the dra, wait, ha, or qua ye, or qua dory, or quarter say, Piana Namana, what the same to us about UTV. UTV so soon you shy a cattle, instantly. Instantly.
Eti wajai no si eja obi meya. Eno to so na ye na di na meja no ne Father Dixon nya problem no obi enya problem. Wa bre. On kwa ne sign ya. Wa bre o. Nana ma ba kui enu ogina anu ohuri, nu ogina anu owoso, nu ogina anu oposa. Nana ma bre. Nana ma se wono a wajai YouTube. Nana wajai ya na akọ holidays. Nana wajai na akọ holidays, uko holidays. So uko leave. Oko leave a day. Mukura sister yi musini kwa ho. Ena wo yesusu animu ena papam jene ena wa ene kokromotre ena babia wo ho ena busy body. What's wajai UTV no? Because say kro no kan nema dos obia obia person na mama bra ba the program ase. Oni pa ba ko fo meme da obetwa no ho wo kokumate de aluprint no wo kwa atakura de wa bre. Ti wajai UTV ni say Why so onye no? Why ye ya musi ya man kei? We ma ka da ben ya so bi twatro. Mo de atro. Bibia mo de pressure ba ho. Ana ma ka. Ya ma ho ka. De na wo be ye ne ho sisi a wanya ka. UTV Father Dixon mo sesa. Me kura me ba be host bi. Wo say ya ma obi ka. Mo de mo konfanko. Na mama Brown wa bre. Ma so on tena se kakra. Ma so on tena se no hwe baby magazine. So onye na adwuma na normal no nana mama didi no onye kwa akofue onam ha adai paje na home ni so ani so mo kasa okọ UTV ni so ne ho afro yen ene ono nko a ena bibia na de ono nko apese o yese wo ha o se watena se ena yen so so ami enyi na de na yitu kra enyi na sho nana mama Brown na build yi ana mo nkai na ni ho nana mama Brown na de baaye nti be de yi na di wa bre na so wo je na home kakra mo adwini o Nana ma wabraje wa home wate. Wabraje wa home. Wabraje wa home wate. Ewi aso ye adwuma na obra woje wa home. Wate ase sabi wo obi bidi. O saposo o chi adware. Wate ase. Wa obag mu niam aso wa kwantu. Nti no. Emfa memfen bia memene kase bi ga pra pressure kure bi ni uso. Nana mama Mcbrown nana mama Mcbrown no only businesses o. No only businesses. What I say, to me, I say, huri better, mo pe bibia be so say, and Father Dixon problem, and I say Father Dixon apam no. Father Dixon between na mama Mcbrown must apam na mama Mcbrown free YouTube us. Hey, who born Father Dixon? Father Dixon between na mama Mcbrown him say na kotena fie. Who born Father Dixon? Na mama Mcbrown na wa bre o okọ vacation. Na ko vacation wa. Oh no, Nana mama Mcbrown no live na bra bo se ni oti abrochiro. Wo ye adwuma 6 months or holiday 1 month. We wo akọ nyame abata obetwem butu ntia biem. Na eno so mo san beka se wonyam. Nana je wa home wate. Je wa home wa bre. Nana ma ba akopei. Wo gina sunwa kentampo. Ma de ba bia mo hia sesai ho na we yi vate no wa ma na akwese na ama. Na Saturday ba akọ na tumi chini show be 5 ansa na wa betena so wo ya ade se ai na ni make up so mo ye fe because wo bre. So na edu bi abetana edu bi abetana hin ya mo bi kai ma ho aka na mama Mcbrown show the UTV show bi abe host bi o mi kura me ba be host bi eti wakotena se obi abe be host bi what you say me baga na be host bi ze ya mo bi ya ma hwan UTV show ne na mama Mcbrown dia na mama Mcbrown create yo ni Kwame A+ mon guy on the create ye on the Kwame A+. So wo tama na ma wo ye na no ofie no ka say A+ ko hwe no ka say on the A+ very soon no de bibi ba mon kai mu anom de ba ye no ti be do bi Father Dixon hwe na mama Mcbrown ni kosua te sei aka je say na mama Mcbrown Mrs. Maxwell Mrs. Mensa ye yi wadi na mama Mcbrown ni bi yi na di ye hu de wa ba no host wo host bi ipa foforo so ba be host ni amane car ni amane car ya amane car o deserve car ya amane car nya se bia na mama Mcbrown ya amane car no hey sister na mama o na mama o Mrs. Maxwell Mrs. Mensa broni ndi there's one fan can of Mensa Mrs. Mensa or Mrs. Mensa she was there before the day was coming the day you understand what I mean bra wa bre mo so mo bre no so abre mo ko gina ho me kakra na mama Mcbrown me fi obi awaze enfi o du o machi a o ba bebubo akutia o so tuwe wo obi bidi o support so chi adwale abusua ene ma Linda
ne nsɛm no ana wayɛ den wayie gu hɔ maako no wo yɛhwɛ sɛ Nana Mama Brown mpanyampa sɛ wa resign from United Showbiz, but wohwɛ show no nso a ansana show no bɛhyɛ aseɛ no wohwɛ a Nana Ma ne pictures a na ɛyɛ den ewuroli ɛwɔ so ne pictures ɛna ewuroli ɛwɔ so sɛ nipa no wa resign a ankomu nyusu ne pictures sɛ yi na dia komu nyusu ne pictures, but still ne pictures ana omu yɛ den omu yusu. Wow, ahanum yɛ Skeleton Man TV. De beba no yenso ye de bebrɛ mu. Enti sɛ won subscribe a me se bomodin a subscribe to Skeleton Man TV. Bedasi bebree.